Chu somi bora pan suri ason Buddhist temple oma Bangladesh atangin pui thiam ron chawa pui thiam pakhat kha chumi chon document eng mala nei lawa nga tinge nei lo chan India mi ni lo mi kan tia ama kumrol pu hi la thi lowa an tia a thi huna khana nei mai dhona ni be nia e kan le kha nge ni public ron chok khain hu thoin karinga chief minister hena DPNR secretary khem tura thak turangin na chief minister ina kan hena kan thelu kha awma khami ba ka chu le kha thelu kan nei lo ama sain chin bumi te winia local khom te chibai kan han buk chewa e kan thu le la te thata kamin puan jar sak thina wangin lom thu kan han soi ma sa ani winia hian e kan press statement kha kan han share zoi zoi anga chuan document han phot du te po kan net chung chuan in hemi nu hian chief CEO ne na le kha thelu te kan tuma chu tiang chuan mala kan tuma ni thu hi kan share ma support mai o India rampum huwa pa Election Commission of India in special intensive revision akal pui mek chu India khwale tui dik tak te tana dikna chan ho hum himna le electoral roll dik tak le thiang hlim jok kal pui tumna ania wangin MZP chuan a thopa Mizoram chunga po SIR he Mizoram mi le sa dik tak te chau an om theina tura kalpui ani theinan theitop chu turin MZP chuan thu nei tu te angen ngal bok ani MZP chuan ram le nam hum himna ko nga hun rei tak to chang khan ma alo lat thina Bangladesh atanga foreigner lo lut te India khole tuini na po nei lo electoral roll an lu thin le electoral roll chakma vote pung chaklu tuk te chu avei hlea kumsang ka chakwa somkwa panga December tha electoral roll intensive revision nei tumpo khan ERO le thok tu te en queen Mizoram hun rang thanga MZP chu an lo fe sok to hial ani chak ma foreigners mi sing chuang te me mai ro la tangin pai an ni a tlabung constituency a pe chon voter sang ni chuang pai an ni tin kum sanga chakwa samkwa paru pa chak ma foreigners ten Mizoram chosan turan nornan MZP chuan long march May sanga chakwa samkwa paru khan aizola chong te thlengin ke kala lo buat sai to bok ani MZP chuan Election Commission of India in special intensive revision akal pui meka Mizoram State chunga thok tu chief electoral officer le a thopui te chu India khole tui dik tak te hum himna SIR kalpui ni na hian danang taka mal turin angen non le a tun ma atanga chakma foreigners te awanga Mizoram khole tui dik tak ten har san an to ko thin chu hriat thiam haratin SIR kal tanga dan lo anga electoral roll om zong te chu pai le turin MZP chuan CEO Mizoram le athoya thok DEO ERO le AERO te chuang ena booth level officer BLO te porin om tak le dik taka thok tur le khole tuini lo te chu pai ngam turin angen hal bok MZP chuan Mizoram a special intensive revision dik level 5 ta kalpui ani theina turin tunma atanga a aram miten hone tunma atanga foreigners bun chakna thin constituency te chu en fia SIR in a base sangni le panga role le role kan nei tharber role sangni le somni palia tangin adanglam na khai khin ania chakma khobi ka vote percent puna sang lu tukle sangni panga role ko om lo sangni le somni palia ko som ko pasri lai ronom thartele India le Bangladesh ko le tuina nei ko MZP in voter ID nei ko ka mu chuate role house number om lo te po mu chu ania hemi chungchanga hian CEO ne na complaint thelu ani dona complain talan khoza somko panga te chu SIR kalpui meka en uluk le zual turin angena hen khoza somko panga hian SIR kalpui ani to ani point dio tenen ngei en non le turin MZP chuan angena hemalak na hian atulanga thunei tu te thopui en huam rengani khantia a phek nuwa khan chakma khwa vote pun chakna bik khosom kan ron tar langa takan han soi du chu kan soyang khan khoza somko panga zirchian ania longtai lunglei ma mi district a ko rang te khata khan mizo khwa hi atlang puin a pun na hi sang hi panga le sang hi som hi pali kum som pako chung hian soma tanga som panga inkara vote hi pungtang puya amaro chu chakma khwa tamzo ka hian za som nga ai tam punna tam em a avai khan ron da lu the ni lo wangin kan
ziak tu ten na PDF in press group a khan an ron da mai nga kam kan zir chen na bik a khoza som bua panga bik kha kata khan parukna suma suri ti kha tuna bo than pun tam na berania kum sang hi le panga voter somli pakhatanoma sang hi le somni palia ka soi suan somnga padin oma sang hi le somni palia mi jani somni paru vote za som sari parukin na punga apun hi za som sari paruk le point pakua anya ka tiang khan a oma avai khan kan ron tar lang vek dona tin voinian chakma un chak chan em ne kan riat mzp ten reilo te chunga kan han chui point Bangladesh le India ram chunga vote nei kan mu chua a oma chu chu nakina press meet te bula po kan ron in hu thei turin kan ron tianga bagian idi chakma ti hi Bangladesh a voter ID ani hi a voter ID copy ania thalak a voter ID thalak ania chuan hepa veki India ram electoral roll sang hi le som ni palia kan ne akhan west dui pui bela lam thai ko a serial number zali som sari pasarina bagian idi chakma ti ne hi emi ne hen mi thu munan nia an formi le sa te po kan va phone to a chu chu thilom dan ni ti kha kan soi duwa tin i rol zong zong hundanga kan bua hian i house number om vek thina example pakhat chau han tarlan kan do chu e tlabung ania mizo kuan ina chu tlabung ven chaka hian mizo hing nei te pon ni reno matin namdang chakma hing te pon ya e hek khat chau hi kan han ta lang rim thunga ta hian khoya ma hian house number pakhat ma om lowa rol dang zong zong a hian chuan house number zong zong le details zong zong kha om thina he tiang anga rin hlel om tak tak a hi hun tam taka omani ti ka kan soi duwa tin nichina kan soyang khan kum sang ni le panga a polling booth om mi alo na khuwa sang ni le som ni palia hian ko som kuale pasari ani tro som kuale pasari karon om tharta chu chu kan summary khan ni aron lang vekin karinga ni PDF khan aron om vekanga chuan tuna assembly constituency kan han NB te hi tuichong assembly constituency West Tuipui Assembly Constituency, Thaurang Assembly Constituency, Lunglei South Assembly Constituency, Longkai West Assembly Constituency, Dampa le Mamit Assembly Constituency te ania henga hian kan hanen zong zong hi khosom kwa le pariat ania chuan sang hi le somni palia constituency omte kan han ena vote pun hi sang ni le panga a an om na constituency kha constituency panga a an oma tuna hen chuan constituency pariat anom to he mi bi ka a vote pun hi za som hi le pathum le point pasari ani ti lai ka kan soi duwa chulai ya chuan SIR mang hian Mizoram chunga om nam dang te dan diklawan lu kan lawe me ma sarkar thunei tu bi takin election commission of India le atwai mi te mun chuk taka en turin kan nge na kan soyang khan eng khuwa kan han zirchian khuwa som khuwa pariat tele kho om thar som khuwa le pasari sang hi le som hi pale khron om thar polling booth om thar som khuwa le pasari te a hian SIR hi local pui to ni point CEO tele DEO tene na chik taka en non le turin kan nge tak me me wan ti kha kan soi du ani e thole ni hian remna ni voi som ni na kan lo thleng le do na MZP ten alom na hun LPS arena buat sai kan tuma home minister zong tak puke sap danga hole na tan kan be se ya chanchin bumi te kan thu le hate min puan jar saka min ron tel pui nge turin thilu takin kan som bok cheu ani e tunami hi anlat tarlam che lo wang kan compare thelo rol tu tung berle 2005 SIR and base ka tuna kan ron ti chu data kan ron ne ka tu ni ta nia eni chuanin khole tui dik tak te voter ID om kan du bera nge ni khoilai mi po ni se khoilai puna mi po ni se amaro chu kho chaklam tang dunga chuan kun ma kan lo experience o chuna chuan a percentage pun na ka nge ni Mizoram hundam mizo ko ten en khan nam deu renga heng lai bi tuna constituency pariat kan han soi bi ka he apung chakul tu za somnga chuang pel de khatam takom wang khan khang lai bi ka kan han sir bin han sur bin deu le kan ni tun SIR chungchang apun state level po ni se district level te sub division level apo MZP te som kan ni lo him maya o chulaya chuan
kan lu ngoi lo na thu te po kan lo soi to a achan chu kum sang ka chakwa somkwa panga somkwa paruka role intensive revision le ya kan pre statement kan siam ang kan MZP ten the pa to kan lo chuwa mi sing chuang fe pa yan net labung constituency ringo tapo mi sangli chuang Bangladesh atang ron kal an chung te pakhat ma piat turom lo ka tiang kha sang ka chakwa somnga besa an siama an chung te le an tha te engma bu turom lo an ni wanga pai khami sangli chuang an oma chuta chuan role he tianga intensive revision bi kan ni pe chon role pa ngai ni lawa special intensive revision a pe chon tel ve ngai tura kan in ngai lain som kan ni lawa chu ti rual chuan kan soyam khan heng kho za som pu panga bi kan han identify bi ka hen chuan election commission of india po sarkar to nei tu te po tu lam anga MZP ten ui kan in puama abuna kal tu la ni point kan in puam renga ni ui te ta khan le zel thina voter id le adar te hi delete tur kha om lo hrim hrim adian tia chuta an soi pakhat chu somi bora pan suri ason buddhist temple oma Bangladesh atangin pui thiam ron chawap pui thiam pakhat kha chumi chon document eng mala nei lawa nga tinge nei lo chan india mi ni lo mi kan tia ama kumrol pu hi la thilowa an tia a thi huna khana nei mai dhona ni be nia e kan le kha nge ni public ron cho kain hu to in karinga chief minister hena dpnr secretary thlen tura thak tura ngen na chief minister ina kan hena kan thelu kha awma khami ba ka chu le kha thelu kan nei lo